الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan hakam Islam, amoy ni maalok ka mo waktu ini. Alhamdulillah. Irisab kita niyo ha jaman na to ini. Wang mapaamohon parsukuan sin guru na to mulia. Amoy inway siya nakatakin hawak tuwihaon Sheikh Khairuddin sumagawa yari in mga kaguruhan sin Ma'had Ad-Diya amoy in bali ganti kaniya hawak tu ini insyaallah. Dua sila ini hambuok panagnaan di mail kato pengajian kata pagpatumtum kato taniw katan Ustaz Makjun Abtahi. موضوعنا العمل الصالح. سمونو كانيا Ustaz Abdul Karim Umar amuin tungod pa parkala pagsabar. Insyaallah taala ini demo kita ni marayaw waktu ini supaya makahampit kita ni orang mga patumtum serta pengajian sing kita ni waktu ini insyaallah di nakmugpalukay itukbal ko impanagnaan magsuno na sila ini karwarwa tumagna Ustaz Makjun Abtahi. فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد. Puas sinsanglit imam puji fa Allah subhanahu wa ta'ala itukbal na to in sa taod-taod pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga nikmat kya anug harak kato taniw doon nakadakula atawakan sibi-sibi. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari na isab kita niw hadum ini biya na sin kya biyaksahan sin kita niw hawak tu ini hipagpupuso taniw sin ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing hadalam niya to mga maumaas tay manghud ko agama Islam ayaw mayan kamu mainu-inu bangsaw pa makami inhaunahan sing kamu habihayaon. Imbunal niya mga maumaas tay manghud ko agama Islam di pa sa ini kami mapatut umalup kanyo. Day para nasadya kaylo bilang pagtaat sing kami paguro sing kita niyo kalasahan biya na kansik haidir kami kailo innaraak maripaunahan sing kamu nisan di pa mapatut. Nisan di hadto unahon ko na asal kanyo mga yuk kamaapan bangsaw fa maaon dayng ha mga himumungan sin ako hawala imamu dayng naman hapagma na sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan hadith din Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ando kamurakuman in maingat magpabuntol biya na sin sambat in kami ini ang panag-anad-anad. Isang bihad to kumawa kita niyo maniw tiyo pangadjian. Muna magsarang sukul kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin masi-masi biubos kato tanyo in nikmat kabuhi. Salta na fakay na to fakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In nikmat ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay taniw angut-anguton in mapakay taniw fakabayaan niya atawakan ang pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di taniw kaingatan kuno siya maig hagin hawabaran sin kita niyo. In nikmat kabuhi ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masamot da siya maig hagin hawabaran sin umat sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sabab pataas na pangumulan sin umat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakano man tahon. Ayaw nakabiyain ni rakuman taud-taud pangumulan. Walau pun Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam bang maasubuin hambuk hang katao ding katu taniyo bang hisyo impinaka mahawa pangumulan Diyosan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kasambong sin hambuk pahambuk katu taniyo wala nalimiw hawa pangumulan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Sumagawa hatat kala na asubo siya sin hambuk malak sin mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang baydiin infana namin niya sin pangumulan habyat to ng hawa Diyos kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fakal inkiya sambong Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam faka'anna dakhaltul bayta dha babain. Biya da ako lang niya sin simod pahambok bay inkiyaw nan sin hambok bay yawn aun siya dua lawang. Fadakhaltu fi babil awal wa kharajtu fi babil thani. Biya da ako lang niya simod halawang panagnaan salta gimwa halawang hikarwa. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyad to na hawa pangumulang Diyos kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibuhan taon. Sumakawa hafana namin niya biya da siya sin simod hambuk lawang sarta gimo hambuk lawang. Baydiin na in taod-taod pangumulan sina umat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pataas na pagkaano man taon. Mahuli salawat iban salam Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun hawala nagbati lawol ha pagpasaplag sin agama Islam agama sabunnal amunin agama Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna binato Muhammad sallallahu alaihi wasallam naraaksa sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay magpatumtum pa mga sila bariman. Sabab in patumtumi nahambuk pahambuk makamumpaat siya mga sila bariman. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Iban, pagpatumtum kaw ya Muhammad lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bunnal tuod, in pagpatumtum makamumpaat pa mga sila bariman. Amun namamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumagna kita niwa atapik taniwa habiyayaun hapangasubo in pangasubo ini saplag katu taniw katan 5 khulikta may ta kau fia panjari uno hangkan kau fia panjari mari pababaw singgumi subay hatiap-tiap hambuk hagin hawabaran sing kita niw asubuhon taniw 5 khuliktu uno wa hangkan aku fia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pababaw singgumi. Kabakan taniyo hayat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamaksuran si manu siya pia panjari mari pababaw singgumi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala iban wala ako nagpapanjari ding ha mga bangsa jin iban habang sa manusia buat malainkan magtag-ifon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hati kamaksuran pia panjari imanusia mari pababaw singgumi. Bukon uno bang uno. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budun. In magtag-ifon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap silan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liya'budun ay liwahidun. Intunggalon mo in Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadatan doon nakaibadat nakatatafuk ataw kan nakatatampal. At afanapsili Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ay liyukirrun fanaymai liyukirru bi ibadati taw'an aw karhan. Suway tay maon sinahambok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat doon nakakasusuwan ni atawakan kahukawan.
Dari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, timarrang nakatu tanyo, in kamaksuran sin manusia, aun hati, kamaksuran mari pababaw sin gumi, in magibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod hapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw makalipagakatu in pangarta sing kita no at iban sing kaanakan sing kita ni. Sabab ay siyo imanu siya nalipaga siya sin pangarta niya iban sing kaanakan di niya hikatunay pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto tuod makalamod siya panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila mu'min. Amuin matarbilang siya ding ha mga taulugi. Sabab in mga zaman na kauna yatto mahal ka kanila in ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal ka kanila in ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala din sin arta sin sila iwan sin kaanakan sin sila. Sabab halian nila in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in matarbilang sila ding ha mga tao lugi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kamu mga namamaratsaya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Ayaw makalipaga kaniyo in pangarta sing kamu, iban kaanakan sing kamu, hapag ibadat fa Allah, hapag tumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, hay siyo in mahinang makalipaga kaniya, in pangarta sin siya iban sing kaanakan sin siya hapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, hapag tumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Iban ay siyo in himinang hadto amun malipaga siya sin pangarta sin siya iban sin kaanakan, faulaika humul khasirun. Sila na yatto in manusya lugi long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kauhambok tay manghud makulang sin ako ando ayaw kau imian mamarahina kay mo in Jumaat sadya. Pagpakaw na raing ginhawa in pagpakaw na raing nyawalian sin ikaw. Bukon sadya hang kapito makaminsan pagkaunon mo tanto tuod manglamahan siya atawakan mga yugan. Misan imano siya ginhawa baran niya bangsaw pa mahang kapituri niya pagpakaunon misambay din tambok. Ando mga yugan adun nakamasakit siya. Hambok mahulang sin ako, ayaw kau imian. Jumaat sadya in kagausan ko sabab nabisi ako sin kaanakan ko. Sin anak ko ay roon makadyaga. Ayaw. Matarbilang kau ding hambok. Ding ha mga sila. Panawag-tawag sin Allah ta'ala ding ha mga sila lugi. Amuin nalipaga sila sin kaanakan nila. Atawakan sin arta sin sila. Adi kalupahan nila in pagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon isa pagyanon sila taga-arta amuin lugi na sila. Dipindi hapag gamit sin sila rin di habaw singgumi atawakan pag-usal. Ada kala kaya pagtabarro nila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag sadaka nila haagama Islam at atawakan kaya pagtabarro nila haununo na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sing kaanakan nila amuin na tarbiya nila pamag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na isabyat tuin nagparuntungan amuin sila taga-alta. Iban sin aung kaanakan nila sarta napakay nila in alta nila hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon naka piyagtawang nila hauno-uno na hikalantup sin agama Islam. Iban sing kaanakan nila naraak nila kaya hatod nila pagkamadrasa-madrasahan nanuntut ilmo. Sampay na hinang nabiyak sa naghinang
sin kakahinang ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yadto in nagparuntungan bisan kiaunan ingin hawabaran nila amon magbalik na fa Allah pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masiaon karayawan dumatong kanila misan sila halong pakubulan. Sabab sin kakahinang nila habaw sin gumi. Sabab sin pangarta nila kaya pagsadak kanila. Hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kapusog sin agam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin kaanakan nila. Nahinang nila. Kaya panduan nila habaw sin gumi. Mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Long diandaan kita sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamanga sila amon alta na pakay nila hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masiaon karayawan sin sila iban sin kaanakan sin sila natarbiya nila mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang ding hambok manghindoa kanila uno-uno na ipangindua sin kaanakan sin sila. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha matal insanu in kata'anhu amaluhu illa min thalath sadakatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Rawahu Muslim. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mapatay na in hambok manusia magugto na daing kaniya in kakahinang niya. Buat malain kaninto fakaradyaan. Sadakatin jariyah. Amuin sila. Taga-alta kaya pag nafa kanila. Kaya pag sadak kanila. Wairoon makahinang ini. Bang sila miskin. Buat malain kanamura sila taga-alta. Amuin sadakatin jariyah. Amuin in luparagbus niya. Biya sa parati. Masjid magpahinang kau. Atawakan aun magpahinang masjid in alta mutiyawang mumatto asabab nakapag-ibadat marayaw intay manghurun mo muslimin sabab si masjid nahinang sabab in alta mo piyag bangun kan ha masjid yaon hatiap-tiap aun sumambahayang atawakan karayawan masi-masi aun karayawan sin ikaw misang kaw yadto na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan aw ilmi yuntafa'u bih amuin sila tagapangati amuin ilmu nila magmumfaat kaya panghindo nila rendi habaw sing gumi sila tagapanghati biya na sing kaguruhan sing kita niyo nang hindo sila pahambok tao sampay nakaingat nagbasa inhambok kaya hinduan nila na imingat nagbasa nang hindo day sab sarta in kaya hinduan niya to imingat day sab biya sing pag-ingat sin amon kaya hinduan sin panagnaan amon ayat to yung pag-ianon ilmo yung tafa'u bi ala ilmi yung tafa'u bi mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hay karuan hay katuniya aw waladin salih yad'u lah amon na ing kaanakan sing kita no apabila natarbilang tanyo pamag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo sila kaampunan kato mangayo sila hipahawon kita ring hakabinsanaan maun pakasanangan. Wairoon kaya suy-suy, ling hamok tao amuin, tao nagtatabiyaw rendi habaw sing gumi in manghindua kaniya. Wairoon, buat malengkan amuin bata, natarbiya niya mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala maghinang karayawan. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, suwaitan niyo angut-anguton hinangon indianda kato si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amon mga kakahinang marayaw lawi aula amuin misaning kiaunan sing ginhawabaran sing kita niyo muy napahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi pa magdatong kato ikarayawan sabab sing karayawan in kakahinang tamarayaw habaw sing gumi siara ini in imiban kato pakakubulan siara ini in imiwan kato palawang kubul. Mabaya kita nyuri, mabaya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik na kita niyo matto. Fa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan yatub da ingin hawabaran sing kita niyo fakubul.
mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biandaan kita nu sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawala pa di majatu, biawaitaan nasal kita niyo, in family sing kita niyo, iban sing kaanakan sing kita niyo, di da kita niyo ibanan. Bang kita niyo hiatud pakuhol. Buat malainkan kakahinang tanyo rendi hababaw sing gumi marayaw, siya rain makadkato tanyo palom sing kubol, sarta ibanan kita niyo. Bang inkiaaw nan marayaw in kakahinang tanyo, siya indi mihil kato kasannangan halong pakubulan. Laung sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul maita thalasatu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarjiu thnan wa yabqa wahida. Yarjiu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawala pa di majatu, biabandaan nasal kita niyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin family sin kita niyo, iban sin arta sin kita niyo, hindi da siya makadkato. Amo na ini piagluas lungsaran tarendi hababaw sing gumi. Sa buat malingkan, in sila ini magbalik da sila pakabaybayan sing kita niyo. Di da sila makaiban kato alam pakubulan sing kita. Laung sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila imanu siya mapatay na, inmurul kanya auntu pakaradjaan. Yatba'ul maita thalasatu, inmurul hambuk tau fatay tu pakaradjaan. Panagnaan ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Laung sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makad kaniya murul family niya bang siya yatub na pakubol. Wa amaluhu, iban sin arta sin siya. Wa amaluhu, iban sing kakahinang niya rendi hababaw sing gumi. Kakahinang niya mangi, iban sing marayaw. Fayarjusnan wa yabqa wahida. Laung sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magbalik indua, makawin in hambok. Laung sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarjiu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Magbalik indua, magbalik in family sing kita, iban sin arta sing kita, sumagawa in magpawin amura in kakahinang sing kita rendi hababaw sing gumi, doon na kakahinang marayaw atawakan kakahinang simmangi. In siya ini magadkato palawm sing kubol, sabab di takagpangan in piun tasadya marayaw in paakaron sing kita. Sambil na kakahinang mangi in siya ini magad, sabab sinhinang rendi hababaw sing gumi. In kakainang tamarayaw mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya inlundang panon simmano siya alom pakubulan. Wal amalu huwa rafiqul insani fi kabarihi, yuna'amu bihi in kana saliha. In kakainang simmano siya na inlundang panon haba alom pakubulan. Bangin dimihil kaniya kasannangan, yuna'amu bihi in kana saliha. Dimihil kaniya kasannangan nikmat bangin kiaunan, hinang niya hababaw sing gumi marayaw atawakan amal salih. Wa yu'addabu bihi in kana saliha, iban dumihil day sab kabinsanaan kaniya bang inkiaunan mangi in kakainang niya di hababaw sing gumi. Faqad jaa fi hadis, biya na sindima to nga hadis, sabunnar tuod in kakahinang marayaw, anna al-amal as-salih ya'ti sahibahu fi kabari bi surati rajulin hasanul wajh. Sabunnar tuod in kakahinang marayaw rendi hababaw sing gumi, dumatong siya iban sing kita halom pakubulan, faragbusun sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk usog sarayaw-rayaw fatibayhuan. Wa hasanus siyab, iban sarayaw-rayaw na pamakay. Wa tayyibur rih, iban sa hamut-hamut na hamut niya. Fayakul, salta mamong inamon iban ni amun mahinang taiban halom pakubulan sing kita mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakul, abashir billadhi yasurruka, pagkugkuyag na kaulaw niya amo in hikakugkuyag kay mo. Fayakulul mayt, mamong na in amun tau fatay, man ant, pawajhuka wajhul hasanul bikhair. Isyuta kaw yan long niya, patibayhuan sarayaw-rayaw, sarta biya nagdara kaw karayawan. Fayakul, ana amaluka salih,
Ako na inilaw niya in kakahinang mo marayaw hababaw singgumi. Ako na inilaw niya in kakahinang piaryala mo hababaw singgumi. Habiyaon pagka piaryala mo ako isab in magparihala kay mo hindi. Noong kanumi arus tug na kaulong nga sintog pangantin. Siya na in bahala hamong kariban nakir. Mga subo halawm pakubulan sing kita. In kita patugon kita biya sintog pangantin. Allahu Akbar. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma amalus say. Ada pun isabing kakahinang kangian. Fayati sahibahu fi kabarihi bisurati rajulin kabihul waj. Adapun in kakahinang tamangi dumatung isab siya iban tahalom pakubulan paragbusun sin Allah subhanahu wa ta'ala ambuk usog sangi-ngi na fatibayhuan wa kabihut thiyab iban sangi-ngi na famakay wa mumtinarrih salta sabahu bahu na hamot fayaqul salta mamung kanya intaw maiban niya yaun abashir billadhi yasuuka pagkukuyag na kaulong niya amuin kakahinang mo hababaw singgumi kangian ako na inilong sin tao yaon. Sarta, mamong yaon mo kaladi kunta tuadun. Haadlaw inilaw niya adlaw amuin kiaunan parjanjian kay mo. Fayakulun mait mamong na sarta mamong na intaw patay yaon. Fayakul man ant wajhuka bi. Isyuta kau yan law niya patibayhuan bayhu sangingi. Yadi o kabisyar. Charta lo nga nagdarakaw kangian marikako. Fayakul mamong na inamon maiwan niya halom fakubulan. Ana amalo kal khabith ako na inilaw niya in kakahinang mumangi hababaw sindun niya. Kung tabatian ang taatillah in kiaunan mo maglalay-lalay sadya kau hapag taat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarian fi maksiatillah. Sarta maus kawang maghinang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakallahu sarran. Sarta tiyong basan na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala kangian. A'udhu billahi min dhalik. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pataurun taniyo in kakainang taniyo marayaw sabab siyara ini in imiban katu falom fakubulan sin kita. Baba kita yari ballug-ballugan hababaw sin gumi mga kiaulungan sin Allah. Lagi magdaratong katu imbulan Ramadan ayaw taniyo pahil-pahilon at awakan ayaw kita niyo magliso-liso. Subay taniyo ini us-usun at awakan maghinang kita niyo sin kakahinang marayaw di hababaw sin gumi. Biya na sin mga ibadat at awakan sin mga zakat iban sin mga puasa. Sabab indun niya ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tampat paghihinangan. Long sin mga sila magdaraman-daman qaulus syair ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Wa man lam ya'mal huna nadima hunak. Long sin sila magdaraman-daman in dunya darul amal. Ad-dunya darul amal. In dunya tamfat atawakan hula paghihinangan amal ibadat. Atawakan pagtatanuman. Iban wal akhiratu darul jaza. Iban in adlaw akhirat hula atawakan tampat pagtutungbasan sing kakahinang. Banging kiaunan sing kakahinang mo di hababaw sin gumi marayaw tungbasan da sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw. Wa man lam ya'mal huna na iban haysusyo hindi haysusin wala naghinang rendi na di mahunak magsusunda siya rendi tuadlaw akhirat. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala habawa di pa dumatong yung pagsusun sing kita niyo. Yari pa kita niyo ballog-ballogan. Habawa sing gumi. Biubusan kusugiban kaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ando mag-us-us kita niyo himinang. Sin kakahinang ibadat. Atawakan hinang marayaw. Sabab siya rahati ini in imiban kato halawang pakubulan. Wayroon iban tadugaing. Amura siya. Amura kakahinang ta. Marayaw din di habawa sing gumi. Di na ako magpahawa mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan papagmumpaaton in patumtum sin kami misan kiaunan maniutiyo. Ando tubtuban ko na sadya. Sabab bangsaw fama in himumungan sin ako nakakasla ando mangayo ako kamafan kaniyo sababin ako
wala kutud ka na naman, iban magmaap, mangayo ako kamaafan kanyo, bangsaw pa maaon ding ha mga pagma na sinayat, wala imamo, ando kamura kuman magpahuntol kako, sabab inaku ini, ding ha mga hambok estudanti sadya, dahil doon amal kajadya, tubtuban ko na sadya rin di, tubtuban ko hindi sara ko ha, kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala, mahuli niya, mga kiulungan sinallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yatto na diung sin kita niyo inhambog tay manghud wasihat lando mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala bang manin yatto amuin magmumpaat ka to niyo dendi hadunya labi luba na hadlo akhirat. Din hasabab dan umat kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala pia panjarin ya in Adam alaihi salam sambil piagpahula niya halawm sin surga nakahinang man kasaanin Adam alaihi salam piaig siya sin Allah subhanahu wa ta'ala din hasurga maripadunya pia naug siya sin Allah subhanahu wa ta'ala maripababaw sin gumi din di man siya hadunya napinda ingkahalan sambil nahinang ingkahalan niya opposite sin kahalan niya halom sin surga. Sabab may ta umat kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In asal-asal sin Adam alaihi salam halom sin surga. Di siya makananam hapdi iban uhaw. Di siya makananam kasusahan iban kasigpitan halom sin surga. Sabab may ta in surga yaun din dun ingkatan kasusuakan si manusia. Kababayaan si manusia. Kasusuban si manusia yaun na cukup ingkatan. Sumagawa waktu man piyanaug sin Allah ta'ala in Adam mari padunya. Nabaliskat ingkahalan. Nabaliskat ingkahalan. Sabab may ta umat kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tumattap inhambuk kahalan din doon na sadya. Ubusyatun makananam kasusahan in Adam alaihi salam makananam na isab kasigpitan. Makananam kakuyagan. Ubusyatun makananam kasanyangan makananam na isab kabinsanaan din di hadunya. Biatu saja ingkahalan niya din di hadunya umat kaya ulungan sin Allah. Sabab may tain Allah subhanahu wa ta'ala dihil niya kan Adam alaihi salam. In kasanyangan matan dito halawm sin surga. Minsan biatu umat kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kasigpitan din di hadunya. Minsan biya ini dunya nahipo sin musibah atawakan bala aun pia aun sin Allah subhanahu wa ta'ala din dun hamanusia akhlaq amin parsababan hika agpang niya sin pagmasuk kal sin hamanga musibah piaratung sin Allah subhanahu wa ta'ala amin akhlaq parsababan kagausan sin manusia sandalan in mga bala piaratung sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Jari niya hadum ini umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intapik napi sin aku. Amunain akhlak din hamanga pangaddatan sin mga kanabihan. Biyansag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kanabihan parsababan sin akhlak ini. Intanda niya umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuun din hamanga kanabihan. Kaya lukis ingan nila halawm sin Quran buat malaingkan sifat sin Allah ta'ala sin akhlak ini.
siana in akhlak di muntul ingkabuhi si manusia den di hadunya buat malengkan subay sia mag akhlak sin akhlak ini. Demikian siana in akhlak di malappas im manusia hakabin sanaan kasigpitan kasusahan den di hadunya buat malengkan subay sia mag akhlak sin akhlak ini. Unin akhlak ini mga umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In jawab, siana in akhlak, piag akhlak sim mga kanabihan. Siana in akhlak para sababan hikasud sim manusia palom sin surga. Para sababan hikasan yang sim manusia dendi hadunya sambil paadlaw akhirat atat kala siya nag-akhlak sim pangaddatan ini. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiamat. Pamanga sila amin nag-akhlak simpangaddatan ini. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunnatuud in aku. Tungbasan ko na imanga sila. Isiyo sila ini. Mahiyatun tiung basan sin Allah Ta'ala imanga tao ini haadlaw kiamat sabab mayta para sababan simpag sabar nila umat kya ulungan sin Allah para sababan simpag sabar nila hamanga musibah di magpakka nila di magpakpagin hawabaran nila di magpakpa ahli nila pakauman nila siabaran nila mga umat kya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasababyan tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiamat long sin Allah ta'ala annahum humul faizun. Bunnal tud in silayatun sila nayatun in nagparuntungan. Damikian in Allah subhanahu wa ta'ala iyanun niya yung mga tawin. Tawagun niya yung mga ahlul jannah. Long sin Allah ta'ala pamanga sila tagdapu sin surga udukhulul jannata bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Long sin Allah ta'ala sudna kamu palawm sin surga in pangasu may tayatun piya dakun na sila pasurun palawm sin surga unu kakahinang hangkanyatun piyasud sila sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin surga inhinang nila long sin Allah ta'ala udukhulul jannata bima sabartum para sababan simpag sabar nila para sababan simpag sabar niuyan sud na kamu palom sin surga sarayaw na hulaan sin tao amuna in surga umat kya ulungan sin Allah in pagsabar piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kapagangan si manusia in pagmasukkal niya. Long sim mga ulama as-sabru huwa imsakun nafsi an at-tajazzu'i bil masa'ib allati tanzilu bil insani fid dunya. In pagsabar siyana amuin hipag-kontrol atawa kan hipag-agpang singgin hawabaran den hapag masukkal hamanga musibah hamanga musibah amin para tungon sin Allah ta'ala pahambuok tao den di hadunya. Den hasabab yan impag sabar. Subay apply unsing kita niyo tiap-tiap piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala siyabut niya katu niyo imanga sila kanabihan ingkahalan nila. Wairun den hamanga kanabihan buat malengkan diagpakan sila sin musibah. Wairun den hamanga musibah di magpakkan nila buat malengkan biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin kahalan nila. In Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukun ka liubun niya imanga santu hakauman niya. Waktu man liubun niya in mga kasanto-santuhan hakauman niya. Siyaggaw siya sin mga tao halam sin kauman niya. Ubus yatun liaruk siya pa kayo.
Sumagawa uning kahalan sin Ibrahim alayhi salam nagsabar. Sabab may ta kiingatan na Allah Ta'ala ma'as sabirin. Sarta niya imanga sila magsasabar. Tabangon sin Allah Ta'ala imanga sila magsasabar. Damit yan Ismail alayhi salam. Waktu man kiingatan niya in ama niya tiyaga inupsiya. Dia akin ama niya hipapasumbay in Ismail alayhi salam. Way siya nagmasukkal. Sumagawa nagsabar. Sabab may tayo niyang pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Din hasabab yan, ummat kaulungan sin Allah. Insilayat tun siyabaran nila minsan unong musibah. Di magpagpagin hawabaran nila. Damikyan Ayyub alayhi salam. Pila sadya musibah nagsuno-suno di matungpagin hawabaran niya. Pila sadya din ha mga sakit di magpagpagin hawabaran niya. Bukunhat pagin hawabaran niya sambil pa ahli niya pa pamilya niya. Pila sadya din ha mga anak niya piagpatay. Kikita niya. Sambil wairun nakapindin ha mga ahli niya iban simpangalta niya buat malaingkan tunggalan. Amuin asawa niya. Amuin nakapin ka niya. Sumagawa biat tu musibah. Habiat tu na musibah di magpakka niya. Insiya nagsabar. Sabab may tak kiingatan niya intutungbasan sin mga sila magsabar hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan Yusuf alayhi salam. Diagpakan day sad musibah. Intanda niya liaruk siya palom sin kupung. Sambilyatun amuin nahinang siya ipon sin hambuk sultan. Nagkhidma siya biya sin pagkhidma sin mga sila amuin khuddam hazaman sin sila nakauna. Ubos siya tun sambil siya najil. Naglamugay iban sin mga sila panakaw. Naglamugay iban sin mga sila mangi kasuddahan. Sumagawa in kahalan niya nagsabar. Siyabaran niya musibah yaun. Sabab kiingatan niya niyang panandas din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyanin Allah subhanahu wa ta'ala piyatumtuman niya. Diaak niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in magsabar. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wasbir wa ma sabaruka illa billah. Pagsabar ka o Muhammad. Hamanga musibah di magpakkay mo. Pagsabar ko o Muhammad bang mapatayin anak mo Qasim. Pagsabar ko o Muhammad bang mapatayin anak mo Abdullah. Pagsabar ko o Muhammad bang mapatayin anak mo Kalsum. Zainab, atawakan Ruqayyah, atawakan asawa mo. Pagsabar ko o Muhammad. Pagsabar ko o Muhammad. Hazimatu haamaun mo Hamzah tirakanin atay niya. Tirakan intinain niya. Sambil piagutud intay nga niya. Iban sin ilong niya. Pagsabar ko o Muhammad. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Pagsabar ko o Muhammad. Amuin musibah di magpakkay mo. Amuin mga sahabat diaak mo matupadugaing hula karna magdakwa. Amuin way na nakabalik. Way na nakauwi. Sabab may ta piyagpatay sin mga sila satro sin agama Islam. Pagsabar ko o Muhammad. Pagsabar ko o Muhammad ha mga musibah. Nagsuno-suno di matungkay mo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habiat tu musibah di magpakka niya siyandalan niya. Siyabaran niya. Sabab may ta inyong pangdaakan sin Allah Ta'ala wasbir. Wa ma sabaruka illa billah. Sababan sin pagsabar sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyabang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat kiaulungan sin Allah. Damik kianuki sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Long sin Allah ta'ala wa Ismaila wa Idrisa wa Dhal Kifl. Innahum minas sabirin. In ayat ini
atawa kan in jumla ini aundi mahzuf kaniya. Amo na yung pag-iyanon in mahzuf din di amo na yung fi'lu amrin. Wazkur Ismail in asal niya. Sabbuta o Muhammad long sin Allah Ta'ala in Ismail iban sin Idris wadal kifl innahum minas sabirin bunnal tuudin sila ayatun din ha mga tao magsasabar. Mga ambiya na sabbot sin kita niyo. Waidun din kanila wat malingkan diagpakan sin musibah. In sila yatun nagsabar katan. Den hasabab yan umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay aplayon na to impagsabar. Sabab impagsabar landu mahalga ka to niyo den di hadunya. Atat kala dagpakan kita niyo sin musibah. In Allah subhanahu wa ta'ala. Siabut niya ka to niyo imanga kanabihan. Biyansag niya imanga kanabihan pi niya mahinang nabi. Suntuan din di hadunya simanga sila beriman. Langsin Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. In Allah Ta'ala hinang niya imanga kanabihan. Suntuan hinang niya nakura din di hadunya. Nakura pahinang marayaw. Nakura pahinang ibadat. Nakura pahinang amuin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suntuan simanga sila beriman. Mahiyatun hinang sila sin Allah ta'ala nakura simmanu siya din di hadunya. Pahinang marayaw. Sabab mayta lamma sabaru. Hawaktu sila nagsabar. Hangkanya tunhinang sila sin Allah ta'ala nakura. Pahinang marayaw. Din hasabab yan nagsabar sila hamanga musibah. Sibu day musibah yaon di magpagpaginhawa baran nila. Sibu day musibah yaon di magpagpaahli nila. Pakauman nila in silayatun nagsabar. Din hasabab yan silayatun mapatut. Hinangun sin Allah Ta'ala. Suntuan din di hadunya simanga sila beriman. Simanga sila manusia. Din hasabab yan umat kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabot day sab sin Allah Ta'ala in kahalan sin Ayyub. Musiba di magpakka niya. Long sin Allah Ta'ala inna wajadnahu sabira. Wala imyanin Allah Ta'ala inna wajadnahu qaima. Inna wajadnahu sajida. Sumagawain iyan sin Allah Ta'ala inna wajadnahu sabira. Ayyub alaihi salam musiba di magpakka niya. Bukun uno-uno. Bukun simple. Sumaga musibah landu dakula. Habiat tu musibah. Di magpakka niya in siya nagsabar. Din hasabab yan. Sarayaw-rayaw na ipon. In Ayyub alayhi salam. Sabab may tain siya yatun magtatawbat pa Allah Ta'ala. In Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Madaran siya magtasji' pa mga sahabat niya. Haparkala pagsabar. Langsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Langsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayruun na dihil pahambuk ipun. Sindidihilan amin landu marayaw. Labi indayaw niya iban labi in luag niya densin kasabar. Wayruun na ni'mat. Amu indihil sin Allah Ta'ala pa hambuk ipun. Den hamanga dirihilan den hamanga riziki. Atawakan dugaing pa den dito. Labi indayaw na din sin pagsabar. Umat kaulungan sin Allah. Hadis ini makawa sing kita niyo in pagsabar landu mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarayaw-rayaw na manusia bang kanugharaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsabar hagin hawabaran niya. Din hasabab yan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyasawa niya kato niyo in pagsabar in siya bitadrij. Step by step. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal ilmu bitta'allum. Wa innamal hilmu bittahallum. Wa innamas sabru bittasabbur.
long sinra ay bimakna long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitta'allum. In hati niya laysa al-mar'u yuladu aliman. Bukunin hambuk tao. Den naman gua niya hasikan sin ina niya mahinang siya magtuya alim. Bukunin piyang anak amin bata piyang anak alim siya magtuy. Sumagawa bitadrij. Step by step bitta'allum subay siya mangadji inut-inut biyan. Hasupaya makaratong siya pada darajat simanga sila ulama. Damikyan yung pagsabar umat kya ulungan sin Allah Ta'ala. Step by step daysa. Den hasabab yan, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, landu hiyargaan niya yung pagsabar. Landu siya masub haparkala pagsabar. Iban madaran niya pakuyagun imanga sila magsasabar. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mali abd long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi. Mali abdil mu'min idza qabadtu safiyahu fid dunya fasabar laysa lahu indi jazaa'un illa al jannah. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam long sin Allah ta'ala. Wairun den hamanga ipun ku mu'min. Idza qabadtu safiyahu atatkala kawaun kuna patayun kuna ingkalasahan niya den diha dunya den hamanga ahli niya atawakan maas niya ina niya atawakan amakmu patayun nasin Allah subhanahu wa ta'ala den diha dunya ubusyatun nagsabar intauyan long sin Allah ta'ala laysa lahu indi jazaa'un illa jannah. Wairun long niya hikatung basko kanya buat malingkan surga. Ay bimakna pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin surga. Umat kaulungan sin Allah. Parkala pagsabar. Bangkitaun sin manusia ibadat manahut. Sumagawa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya pasurun niya kau palawm sin surga. Atat kala siyabaranmu imanga musibah di magpakkim. Den hasabab yan umat kaulungan sin Allah. Impagsabar piyasawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katu niyo. Insiya bitadrij nasabot sin kita niyo kaina. In mga sila nakauna kakisahan ta kamu hambuok babae. Yaun naglilingkod haygad sin kubur. Nagtatangis in babae ni. Sambil nakalabayin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita niya in babae ni. Ampanya siuok. Ampanya iyan in babae ni long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wasbiri. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa babae ni. Kabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagsabar kau ha musibah di magpakkay mo. Uno yung sambag simbaba ini pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Long simbaba ini sabab sim musibah landu dakula di magpakka niya wala niya kakilahan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab si musibah landu dakula di magpakka niya. Nagtatangis din doon hahigad sin kubul. Iyan man siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah wasbiri. Kabuga kau pa Allah iban pagsabar kau. Long simbaba ini ilayka anni. Iyan niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layu ko din kako. La ilaha illallah. Musibah di magpakpababae. Amun musibah di agun maramu magmiting-miting. Sabab may ta miyatay. Kamatayan imbaba ini. Wala niya kakilahan in Rasulullah. Ilayka anni layu kau din kaku. Fa innaka lam tusabbi musibati. Sabab long niya. Wala kau diagpakan sin musibah. Biya sin musibahku. Di magpakkaku ini. Ikaw kuno. Bang mapatay in anakmu. Tantu magmasukkal kau biasin pagmasukkal ko hadlaw ini.
Sumagawain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaum sin kahanunut. Pangaddatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyan siya simbabai ilaika anni. Dimuhungin Rasulullah. Hikmat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab may taing kabugaan niya. Di amuin magsusumpa, amuin pagmasuk kal simbabay na tatkala siya mamissara. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa nasadyahi mundum. Dan sabab yan ang paminig in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awon hambuk tao diungog niya imbissara simbabay ini. Kiat tu niya imbabay. Ampanya iyan, way haki. Maka ajaib kaulong niya, ya babae, ya kau babae. Kagausan mo iyan un hambu kusog ilay ka anni. Wala mo kalong niya kakilahan bang hisiwin usog yatto. Siya na yattuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya na yattuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kagausan mo mamungkan niya ilay ka anni. Waktu man keingatan simbabain yattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magtuy siya nag-us-us iurul niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di matungman siya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyan niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'araftuk. Wala takulong niya kakilahan. Al-an asbir long simbabai. Biyaun long niya magsabar na ku ya Rasulullah. Ampasya iyan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In perkala pagsabar. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama sabru inda sadmatil ula. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Impag iyanun long niya pagsabar amuin tungbasan manusia kaniya. Hawak tu amuin panagnaan naghapen kaniya usyatun magsabar siya. Amu yatun impiag iyan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuin pagsabar hakiki. Amuin pagsabar bunnal hamanga musibah piaratong sin Allah Ta'ala. Hawak tu kau iyanun miyatayin anakmu. Miyatayin alumusin anakmu. Miyatayin inakmu. Miyatayin amakmu. Ubusyatun magsabar kau. Amu yatun piag iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impagsabar. Innama sabru inda sadmatil ula. Umat kya ulungan sin Allah. Sumagawa imanu siya. Atat kala nagsabar siya. Lumiw na din hatu adlaw. Atawakan ang kasimana. Atawakan 2 bulan. Long sin Ali bin Abi Talib. In pagsabar long niya biya ini. Long sin Ali amin piag iyan niya pagsabar. Man sabara falahul ajr. Long sin Ali isyu long na magsabar. Aun kanya tutungbasan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ جَزِعَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْلُ كَمَا تَسْلُ الْبَهَائِمِ إِذَا أُخِذَ وَلِيدُ النَّاقَةِ مِنْهَا وَغُيِبَ عَنْهَا بَكَتْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَسْلُ وَتَنْسَى. Long sin Ali bin Abi Talib. Hisiu-siu long na magsabar aun kanya tutungbasan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hisiuin magmasuk kalha musibah di magpakkan niya. Subay sadya siya amuin lumiw din hatu adlaw. Atawakan 4 adlaw hang kasimana. Subay long na paglupa niya amuin lupahon niya musibah di magpakkan niya biasin paglupa sim binatang. Kita bakolong niya binatang bangkawaunin anak niya. Den kaniya ubusyatun malawa den kaniya magtangis. Yauman aw yaumain hang kaadlaw atawakan 2 adlaw magtangis imbin in unta. Thumma tasluatan ubusyatun kalupahan niya ramalawa da kaniya. Inyari bukun parkala pagsabar pagpiag iyan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat kya ulungan sin Allah Ta'ala. Imma nga sila nakauna landuin kasabar nila. Ibnu Abbas
Keridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diagpakan siya musibah. Waktu man siya hapagtulak-tulakan, auntay manghud niya pag iyanun hikusam. Hikusam ini Ibnu Abbas landu malasakan niya. Landu inlasan niya tay manghud niya ini. Doon man siya pagtulak-tulakan aun nakailu khabar di magpakkan niya. Di matungkan niya. Miyatay inalong niya intay manghud mo hikusam. Waktu man diungog niya imbis sarasim mga iban niya, nawapat na intay manghud niya na naug siya din haunta niya. Ampa siya nagudo. Ubos yatun si mambahay ang duang karakaat. Ubos niya man si malam. Ampa niya kiabtang ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sila nakauna, bang datungan musibah, biat tuin hinang nila. Din hasabab yan, kialasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awak tu dumatung na in musibah dumagpak manusia. Aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalan sin tauyan. Aturun niya in pangatayan sin tauyan kitaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul 'abd, qala Allah li malaikatihi, qabadtum walada 'abdi?" Fataqulu al-malaikatu na'am, fayaqulu Allah, "Qabadtum thamarata fuadi?" Fataqulu al-malaikatu na'am, fayaqulu Allah, "Famadha fa'ala 'abdi?" Atatkala dagpakan na intao sin musibah kitaon sin Allah Ta'ala. Ampanya iyanun imanga sila malaikat. Piyatay niyo na long ngayon anak sin ipon ko. Long sin mga malaikat hoon ya Tuhan namu. Qabadtum thamarata fuadi. Kiyawa niyo na long na piyatay niyo na in kanungnungan sin atay niya. In bunga sin pangatayan niya in kalasahan niya. Long sin mga malaikat hoon ya Rab. Hoon ya Tuhan namu. Piyatay namu na in taoy. In ipon mo. In anak sin ipon mo. Fataqulul malaikah. Fayaqulu Allah, "Famadha fa'ala 'abdi?" Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin hinang sin ipon ko. Unin hinang sin ipon ko waktu siya diagpakan sin musibah. Uno baha, minum siya alak. Atawakan naggantung kasiya, nagpakimatay kasiya. Lang sin mga malaikat, hamidaka wastarja'a. Piyudji kaw ya Tuhan namu. Piyudji kaw sin ipon mo ya Allah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga malaikat. Ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuha baital hamd. Long sin Allah ta'ala bangunin yu in ipon ko. Bay halawm sin surga nganin yu in bayan baital hamd. Umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah Ta'ala bangunan niya kau hatatkala kau magsabar hamanga musibah di magpagpagin hawabaran mo. Atawakan papamilya mo. Hambuk kisah kya kisah Sahih Bukhari. Hambuk kusuk di matong pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban sin anak niya. In kahalan sin anak niya ini wairun din hamanga wasiat sin Rasulullah. Muhadara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat malingkan hadir in anaknya. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paama sin bata ini. Ya kau maas, mala sa kakaulongnya kaniya. Naajay bin tao, naajay bin maas ini, mutangkalongnya paakal. Asubuhon ako sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin pangasubu ini. Long sin maas ini hoon ya Rasulullah. Malasa aku kaniya landu inlas aku kaniya. Haupun tayong kisah minig na imbata ini iban si maas niya. Sambil pila adlaw biyan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih nagmuhadara. Nang dihil pangadji hamanga manusia na inu-inu in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab may taway na nakagawa induang katao. Indua magtali anak.
sambil ia subuh sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imanga sahabat. Long sin mga sahabat ya Rasulullah aon suy-suy long na intao. Amuin madaran dendi kay mo. Miatay na long nin anak niya. Miatay na long nin anak niya. Ang pasya bisita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pabay. Pagdatong man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pabay intao inyalong karukaan. Napinda ing kahalan niya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mata waladuk. Miatay na kalong na anak mo. Sambil long sin maasini agun-agun niya di hikakabtang. Sabab may talando masakit paginhawabaran niya. Masakit pa atay niya ing kalawaan siya anak. Sambil iyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hoon ya Rasulullah miatay na anak ko. Miatay na yung kalasahan ko. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabaya ka kaulong niya. Di kalong na hikakuyag kay mo. Di na kau maglawag sin lawang kalawangan sin suruga. Buat malingkan kakitaan mo siya unahan mo. Long sin tao ini hoon ya Rasulullah. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagsabar kau hay musibah di magpakkay mo din hasabab yan hikasud mo palom sin suruga ummat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsabar lando mahalga katu taniw subay halgaan sin kita niyo sabab may ta hikasud na to palom sin suruga ummat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala din hama nga parasababan atawakan kakahinang hikatabang katu niyo apagsabar hama nga musibah piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din kaniya amuin hikaisa niya subay amuin nanamun simmanu siya in halawa in imu atawakan intutong basan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bangetun hinangun simmanu siya ingatun niya intutong basan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala din hasababyan parsababan niya hikapagsabar niya hamanga musibah hikaruan niya ad-dua pangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala din hamanga hikatabang katu tanyo amuin bang dagpakan inhambuk din katu tanyo musibah banging kita ni mangindo apa Allah Ta'ala tabangan kita ni sin Allah Ta'ala. Hi Abu Salamah. Waktu man siya nawapat in asawan niya hi Ummu Salamah nagkarukaan. Sambil masakit tudha atay niya. Amuin musibah di mara magmiting-miting hakamatauran sin tao. Waktu man siya halom karukaan miyaun kanin hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin sahabat ini, ya Umma Salamah. Diungog kulong na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan. Wayroon long na din hamanga musibah dumagpak pahambuok tao. Ubusyatun mangindua siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha illa ajarahu Allah wa akhlafa. Long sin hambuk sahabat ini pak kan Ummu Salamah. Ya Umma Salamah. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wairun long na din hamanga musibah dumagpak pahang katao din katu taniyo. Dumagpak pabar iman. Ubusyatun mangindua siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajirni fi musibati. Ay sa'idni. Ya Allah tabangi aku. Ha musibah di magpagkaku. Wa akhlifni khairan minha. Iban ganti kaku ya Allah. Marayaw din kaniya. Buat malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabangan niya kau. Iban gantian kaymu. Amin musibah di magpagkaymu. Long hi Ummu Salamah ya kaulong na sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
Da akun mo akulong nga hipapaganti mangayo pa Allah Ta'ala hipapagantian hi Abu Salamah. Isiu pa baha marayaw din kan Abu Salamah. Sabab na in love siya habana niya amin landu in lasa kaniya. Isiu palong niya labi marayaw din kan Abu Salamah. Puas din dito minig na in sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon manin Ummu Salamah diwaan niya yung pangindua ini tiatbik niya nangindua siya sin pangindua ini Allahumma ajirni wa akhlif fi musibati wa akhlifni khairan minha. Pag sakali ini Rasul sallallahu alaihi wasallam na niya niya long hi Ummu Salamah waktu man din doon in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin kiawinan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piang asawa siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Long sin Ummu Salamah nangin doa kulong na pa Allah Ta'ala. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Iya subu kulong na ingin hawabaran ku hisiu pabaha marayaw din kan Abu Salamah. Pagsakali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piaganti kan Abu Salamah labi marayaw amunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katunya umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Takhayyalin ni'mah al-baqiyah ba'da al-musibah. Parsababan amin hikatabang kaymo. Hapag sabar hamanga musibah piaratung sin Allah ta'ala. Imajinun mo taliun mo. Imanga ni'mat amin nakapindindun kaymo puasin musibah. Hi Urwa ibn Zubair diagpakan siya sakit hasikinia bang biak ka tu niyo diabetes dendon man siya pia utud niya in hambuk sikinia ampa siya di mo apa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah pupudjihan kaymo dihilan mo akulongnya 2 siki iban 25 in 2 siki kulongnya kiawa min hambuuk pupujihan kaymu ya Allah. Sambil hi Urwa ibn Zubair on anaknya 4. Hazaman sila nakauna kura. Bang biak ka tu niyo amin kura pagpanayaman nila. In anak niya hambuk ini nasipa sin kura. Nasipa manin anak niya miatay. Sambil iyan na nangin doa siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah pupujian kaymu dihilan mo ako anak upat intaud niya. Kiawa mo in hambuk ya Allah kiapin mo intu pupujian kaymu ya Allah. Umat kaulungan sin Allah bang dagpakan kau sin musibah puji kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamhi Shuraih rahimahullah. Ma nazalat bi musibatun illa hamidullah bisnatain. Lamhi Shuraih rahimahullah. Wairun long nga din hamanga musibah di magpagpagin hawabaranku buat malingkan mamuji aku pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadua perkala. Lamhi Shuraih kaisanya liannaha lam takun fi dini. Sabab may talong na musibah yaun wala jimatu pa agamaku. Wala di magpak pa agamaku. Sabab may ta umat kya ulungan sin Allah. Longi Syekh Uraifi. Sa lagu-lagu musibah dumagpak pa na pamanusia. Amin dagpakan amin halalun niya na. In mga kasirik-sirikan. Halalun niya na impagmaulud. Halalun niya na inginis babarapa kabid-abidahan liang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halalun niya na imanga sila magkikita-kita. Iban sin magtutukod-tukod. Sa lagu-lagu musibah dumagpagpamanusia tatkala halalun niya ninhiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikaruan niya longhi Shuraih. Lianna Allah wa'adani al-thawaba yawm al-qiyamah. Dan sabab yan long Shuraih hikaruan niya sabab may talongin Allah Ta'ala jian-jian niya ku sintutung basan haadlaw kiamat. Dan sabab yan magsabar ako umat kya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In musibah dindi hadunya landuk mataud sabab may ta in dunya mali'atun bil musibah. In dunya nahi po sin musibah dindi
Den hasababyan subay kita niyo magsabar. Hamanga panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Den hasababyan umat kaulungan sin Allah. Den hamanga hikatabang pa. Amuin hikasabar mo pamanga musibah. Subay mo taliun inyaun kya lukis sin Allah ta'ala. In musibah di magpakkay mo kya sulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala halom qadar. Inyaon kya sulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasababyan subay ko magsabar hamanga musibah di magpakkay mo. Din hasababyan umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ko baha nakahaba na inwasihat. Magmaap ka mo mga katotay manghuran ha agama Islam. Mangayo kami kamaapan bangsaw pa ma in mga nasabot sin kami. Den naman hadis atawakan parman sin Allah ta'ala wala imamu. Apag makna naman atawakan hapagbasa atawakan hapagbaris anduk ka iluing kami ni hambuk sadya den hamanga kamurilan hamal kazaddiya ampabian nangangadji den asawabyan mangayo kita niyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala bang maning kita niyo maapon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Syekh. Doa. Dinasabihan mangindoa kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mani pagbarakat katutan niyo in mga patumtum bang maning kita niyo makakawa den ha mga pangadjian bang man magmumpaat katutan niyo den di hadunya sambil paadlaw akhirat. Mangayutan niyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa imanan kamila wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.